اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Mugi Gusti ngaberkahkeun bulan Rajab sareng Saban pangdugikeun ka Ramadan mugi hasil pamaksadan amin sallallahu على محمد sallallahu عليه وسلم sallallahu على محمد sallallahu عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد اللهم صل عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم mugi sadaya jamaah doana sing diijabah sing tiasa angkat ziarah ke Mekah sareng Madinah amin sallallahu sadayana termasuk ke pangkaryu Allahumma shalli wa barik alaihi sallallahu عليه وسلم sallallahu ala Muhammad صلى الله عليه وسلم
murka Allah padamu ya Habibil Mustafa. ayo silakan ayo lempar ke sehatkan jamaahna ya Allah ya Rabbana barakahkan ilmuna ya Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah ya Rabbana salihkan putra putrina ya Allah ya Rabbana manfaatkan ilmuna ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik